Psi lutalice u moskovskom metrou. Psi koji lutaju ulicama Moskve, ili bar neki od njih, su se veoma uspješno prilagodili velikom i prometnom gradu, a ono što ih je na takvo prilagođavanje nateralo jeste velika populacija drugih pasa lutalica. Psi koji lutaju Moskvom moraju da dele dostupnu hranu sa više od 350.000 drugih pasa na ulicama. Zbog toga su veoma česte scene da psi uspješno koriste semafore, pešačke prelaze, pa čak i metro u kom spavaju ili ga koriste kao prevoz do drugog kraja grada. Psi mogu da sanjaju. Psi kao i ljudi imaju istu vrstu sporotalasnog spavanja, a jedna od faza sna im je također REM. Za vreme REM faze psi mogu da sanjaju, a trze i pomjeranje šapa su znak da vaš ljubimac upravo to i radi i veoma je bitno da ih u ovim trenucima ne budite. Pekinezeri i kineski car. Iako će nekome možda zvučati neverovatno, pekinezeri su nekada davno u Kini služili kao posljednja linija odbrane cara. Zbog svoje veličine i vatrenog temperamenta ne čudi što je izbor pao baš na njih. Za ove potrebe psi su sakrivani u rukave tako da im budu vatreni i nevidljivi napadač ukoliko tako nešto bude potrebno. Google i psi. Zaposleni u kompaniji Google imaju mogućnost da na posao povedu svog psa, a internim dogovorom definisano je na koji način je potrebno voditi računa o higijeni, kao i o kolegama koji su alergični na pseću dlaku. Vesti za ljubitelje mačaka nisu tako sjajne kada je Google u pitanju, jer zaposlenima nije dozvoljeno da dovedu mačku na posao. Reklo bi se da je to logičan potez, s obzirom na potencijalno veliki broj pasa u kancelarijama. Ogrlice sa bodljama. Kako bi zaštitili svoje pse od napada vukova, a samim tim sačuvali svoje stada, stari Grci izmislili su ogrlice sa bodljama. Bodlje su sprečavale vuka da prilikom napada nanese psu smrtonosne povrede. Treba imati u vidu da vuk instinktivno napada vrat druge životinje, kako bi efikasnije ulovio sebi plen. Saluki. Pored toga što je elegantan, nežan i istovremeno dobar lovac, Saluki je poznati po još nečemu. Predstavlja jednu od najstarijih poznatih pasmina. Iako je veoma teško odrediti gde je ova rasa prvi put formirana, jer se informacije o Salukiju mogu pronaći svuda duž puta svile. Činjenica je da su smatrani kraljatskim psima Egipta, a njihove slike su često pronalažene u grobnicama faraona. Povijanje repa. Uplašeni pas će podviti rep između nogu iz jednog veoma jednostavnog razloga. Analne žlezde sadrže lične mirise na osnovu kojih se može prepoznati svaki pas. Sakrivanjem repa između nogu pas zapravo pokušava da prekine taj trag mirisa, čime otežava drugim psima da ga pronađu. Psi i bolesti. Zbog vanrednog čula njuha, koji smo već pomenuli, psi mogu biti naučeni da namirišu određene bolesti. Na primjer, pas može razlikovati urin čoveka koji ima rak prostate od urina zdravog čoveka. Podaci jednog ovakvog istraživanja govore da je pas uspješno otkrio rak u čak 63 od 66 slučajeva. Pasmina koja je korišćena za ovo istraživanje bio je belgijski ovčar Malinois. Drugi svjetski rat. Drugi svjetski rat je, pored velikog broja nesrećno izgubljenih ljudskih života, sa sobom nosio i surovo ophođenje prema životinjama. Kako bi se borio protiv nemačkih tenkova, Sovjetski savez je koristio pse kao antitenkovsko oružje. U početku psi su trenirani da donesu bombu ispod tenka, da je sami aktiviraju i da se vrate do vodiča. Međutim, dešavale su se greške, jer je bojno polje bilo suviše zbunjujuće za pse, tako da su se neki od njih vraćali do vodiča sa bombom koja preti da eksplodira. Da bi se psi navikli na puku tenkova, hranjeni su samo u blizini i ispod njih, a kasnije bio trening bili uvođeni i drugi ometajući faktori. Grljenje. Za razliku ljudi, psi mogu grljenje doživjeti kao pokušaj dominacije nad njima. U hijerarhiji čopora, alfa pas može pokazivati drugima da je glavni upravo na ovaj način, izizanjem tela iznad drugog psa, obaranjem psa na zemlju, stavljanjem šapa preko njega i tome slično. Ukoliko je vaš pas dominantan, najbolje je da ovako nešto ne praktikujete, jer se pas može osjetiti ugroženo i odreagovati instinktivno. Grljenje psu najčešće ništa ne znači u emotivnom smislu. Umjesto toga, bolje da ga izvedete napolje i bacate mu lopticu ili štap. U tome će da uživa, a vi ćete uspostaviti bolji kontakt sa vašim ljubimcem.